Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih sing kami at tiranan. Alhamdulillah, murah-murahan yan na kamu ini lokal niyo pakanya insyaallah ta'ala. Kamu nag-imaalog sa mga radio niyo, iban na damikian da isab sa mga sila sumusupat kato taniyo social media insyaallah ta'ala. Jari na mamuntulag na kita niyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-Islam dinan. Wa la na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih sin kami, tiyo-tiyo patumtum labi loba ing ginawaran. Sin limabay lang tapangadyan sin kita niyo amin nasabot na to. In ni'mat sa lago-lago dirihiran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato niyo umat Islam, amo na impamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labiluwa na amuin piara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahatod ha manusia, sarta papag bulok binasahon doon ha amuin diara niya yaon karna amuaunin matan tuod makahawa sa tiap-tiap tisulakan si manusia. Dan di hababaw sing gumini labi luwa na tuod dito adlaw gana-gana. Sampay nasabot sing kita uno-uno hinang sing kita tungod paparkala pag-aga mapa Allah subhanahu wa ta'ala katan hinang nato himumungan nato tignot kahibal sin udyot pamranan nato bang siya di matuktudyo roon kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam way roon mahasil na to hang sulag uno-uno dito hadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na mga yan katantan pamintangan na to dakula amin subay na to tuod hirasok palaom simbigi jantong na to. Amo hindi kita niyo umatikat sumuok pa amin hinang parkala pag-agama ngiyanan si manusia hatat kala inyaon wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bang siya himinang na inyan katantan wayron na pagduwarwa inyan katantan dain hatuhan Rabbul Alamin. Karena biya na sinagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nasarta nasabot na to in ayat amuin hipa banding kato tanyo hakahuin na to dungdungan na totud marayaw in mga sila amuin namin dahi sin ni'mat sin Allah Ta'ala yaratong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ngon kanila giantian nila in ni'mat yaon sin kakupur salta amuin hiyalal nila paginhawabaran nila iban nasib mga niyamakad kanila in katan sindan
amuin hikatulik ki nila harap palom sinar ka jahannam. Naamu yan tuin subay halian na to dakula. Naroon na waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam imupi haamuin ama singkatan karasulan iwan kanabihan amuna in Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Serta demikian haamuin anaknya magulang Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam karena insiya amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam magbuhi sin panuntum sin manusia amin nalulupa doon haamuin pag-agamamatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala amuin wala nakabatok doon haamin kakahinang piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuiin niyaon katantanin puunan dahil hapanagnaan amunain kakahinang sin Nabi Allah Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hajj wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt alla tushrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yan ha suratul Hajj dahil nga ayat kauhan tagunum pa ayat kauhan tag pito. Dita doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala siyabot sintuhan na to Rabbul Alamin sin in Ibrahim alaihi salatu wassalam piyabatok niya maun pa lugar sin bait pagyanon bait ini amunain Makkah al-Mukarramah labi luba na amunain Ka'bah al-Musharrafah amunain pagtatawapan sin katan maghaji makasampay maun damikian in magumrah sarta singkatan kakahinang niyaon pangikot ha Nabi Allah Ibrahim iban sin anak kasawa niya doon hayan in paghinangon na to labi-labi na kakahinang sin paghaji yan katan pangikutan dahil ha ini jimatu ha Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam iban sin family niya hati niya doon hayaon biyabatoksin Allah subhanahu wa ta'ala in kasangputan sin lugal banghaw no siya timindog iban doon hayaon panagnaan amuin nagdasing kasalamatan maun palugal yaon inyan ijin kaniya sintuhan na to Rabbul Alamin labi luwa na to in pagbangon kaniya na inayat ini manunjuki pa amuin piyangawaan sim mga sila magkikisa labi luwa na to mga magtatapsir sin Quran mahamon liya sin in Ibrahim alayhi salatu wassalam huwa awwalu man banal bayt al-atiq siya impanagnaan nagbangon sin pagyanon bayt al-atiq amuna in bahay doon haon
amuin ini maka mahinang sabab sin mamahadika kita ringha mahadikaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inambuk ipon sabab sin amuin kakahinang niya miagad ha aturan pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin lokal yan. Hati niya manunjuki in panagnaan nagbangon kaniya amunay Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Uus niya kaya batukan hawak tu binin niya inasawa niya roon iban sin anak niya. Amin sambil iya subusin asawa in Nabi Allah Ibrahim bang in pagbin kanila roon bat ka na daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin in lokal yaon, wayroon tumbu-tumbuhan timutubo, wayroon hayop naghuhula, labi lupa na to din, manusia wayroon naghuhula doon, sa taigang siya wayroon misang tubig, sumagawa wala nagmasusa in Hajar, nangasubuhad jahabana, bang in parkala sin paghatod maun kanila palukal yaon bat kana daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala timango sa Nabi Allah Ibrahim na hapagtango niya magtuy-tuy imyan habana bang bihad turi kami masiyasiya sabab bang daakan na sin Allah subhanahu wa ta'ala matan-matan tuding niya turi kita masiyasiya. Biya na sin subay pagtayma na to sin aga mapiyang daakan kato sin Allah Ta'ala. Bang na to hinangon, misan dahapan na naman na to masigpit, misan dahapan na naman na to mabugat hinangon, at kala pagtuyuan na to, amuin diin nain, diin nain diin na lawgtain kakahinang yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi amuin di kecaniyo manjari magkalu-kalu tay mao na tawari at kala piyang daakan labi luba na tuod daing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala indaakan yaon subay kita niyuri magkalu-kalu kana inyon katantay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. At inabita doon na ayat ini siabot in Ibrahim alayhi salatu wassalam amuin piyabatok sin Allah Ta'ala maun palugal amo na yung pagtawahon lang niya makan albayt hati niya insya si mampay maun paamin kasangputan sin datong niya palugal yaon sarta nagdarasing kasalamatan iban ijin dahil Allah subhanahu wa ta'ala impagbangon kaniya dana sinagi balikan ko manunjuk kipain yaon katantan na inagpuunan sin amoy intungod paparka pag-ibadat labi-labi na ibadat paghaji inpuunan yan daing hanabi Allah Ibrahim piangikutan sadya sin ummat haulihan ini amunain ummat sin pamhu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dunhan way pagduarwa in panagnaan nagbangon sin Baitullahil Musharrafa amunain Nabi Allah Ibrahim iban sin anak niya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Na ini ni sambil pianga subuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga kasahabatan
Hambuok doon hay ni nangasubo amo na ni Abu Dhar al-Ghifari. Law niya qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a awal. Haun ulong niya masjid impanagdaan biya mga biyangun. Qala al-masjidul haram. Impanagdaan masjid biyangun amunain masjid al-haram. Fakultu summa ay. Qal al-baytul maqdis. Usman, si mambagin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung yung panagnaan mo na yung Masjid al-Haram, si mambat na isab siya nagbalik sa taimyan, ubos lang ya Rasulullah, hauno, insumuno. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Baytul Maqdis. Pag yanon Baytul Maqdis, amo na inyaon ha, ini pagyanon hamidilis yaon amin bihayaon yaon ha amin katilibot ni yaon in kahiluhalaan puunan deng ha amin way piagsulutan sin ini mga Palestinian iban sin Israel intungod paparkala lokal yaon na bihayaon nasusunog in kalibutan katilibot ngayon bihayaon sin pagbuno sin dua habihayaon nagaato amunain Iran iwan sin Israel. Hati niya inhikaru wa masjid timindog amunain Baitul Maqdis. Ang pakulong niya iya subo nagbalikin Rasul sallallahu alaihi wasallam qultu kam bainahuma. Pilalong niya inlugay hautan sin dua masjid yaon. Hati niya in kabangun sin Baitul Maqdis puas deng ha Masjidil Haram mauno inlugay. Qala arbaun. Wa qad qala Allah Ta'ala nasabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin haruing ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkata mubaraka. Wa qala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Biyaita dun haon in haantara hautan sin pagbangon sin Masjidil Haram iban sin Baitul Maqdis kapatan tahun. Amuray sabihin lugay sin pag-anak harwa anak sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam in anak magulang amunay Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam in anak manghud simuno amunain Nabi Allah Ishaq. Nabi yan. Kapatan tahun haantara nila ruwa impiagutan harwa asawasin in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam in panagnaan amunain Hajar in hikarwa amunain launta takubata sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam amunain Sarah. Nabi itasin Allah Ta'ala inna awal baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkata mubaraka. Impagyanon doon hay ni bi Bakka amunain Makkah. Pagtawagon biyaon Makkah amuin mampunyahi barakat in masjid ini amunain biyaita doon haon in lugal ini na wayron liat sin manusia
timibaw maunhaon, daing hakatantan, kalugal-lugalan, halaw mansin, gumiini. At niya, impagbangon kaniya, amun ayat biyay doon ha ini, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal akifina wa ruk'ay sujud. Dia aksin Allah ta'ala in dua magtali anak, Nabi Allah Ibrahim iban sin Nabi Allah Ismail, amuin magsutsi haamin ini Masjidil Haram, ayamunain longta ini masjid Nabi Ayaun, hamang sila lit-ta'ifin, amunay mga magtatawap, maun. Hati niya, pag yanon magtatawap, doon haon, amunay mga tauring hakuha, katantan dumatong doon palukal yaon, wala akifin, iwan sin naghula na roon halawm si Makkah, warruk kay sujud, iban na si mga sila, magruruko, magsusujud, hati niya magsasambahayang, doon haon katantan, diaak panagnaan sin Allah ta'ala indua magtali anak, magsutsi sin lugal yaon, pag iyanong sutsihon doon haon, sin dua magtali anak, amin sutsihon dahi nga pagsyirik. Ang kanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin pag ini ukab niya sin Makkah, puas dahi nga amin pagsagga iban sin kakampungan niya Quraysh, doon haon, amuin liubo niya in barhala doon, halawm sin Ka'batullah, iban na sin hakuha, tung gatos tagkaanuman in taod niya, piusat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan niya. Mahita, hasupaya, di na lumakso in bigi pangatayan sin tao na lalawong harap paamuin piyagtutuhanan nila, hasupaya manunggalan na harap patuhan Rabbul Alamin, tunggal isa-isa sin Tuhan Rabbul Alamin, karena amo ating kasabunnalan ay ya'budullaha wahdah la syarikalah. Tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala in pagtag-ipunan. Karena inyaon katantan, bang makakuha ding haamuin manunggali pa Allah Ta'ala sin pag-ibadat, na inyan katantan hujjat sin syaitan. Habiyat simbiyata sin Allah Ta'ala suratun Nur ayat kawan tagisa. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha, wallahu sami'un alim. Panawag-tawag sin Allah Ta'ala ha mga sila bariman, labay piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat ini, ya kamu mga bariman, ya kamu matan bariman, iban ya kamu mga nagdaawa bariman, ayaw namayan kamu magad, haamoy intiranan sin kasaitanan, saitan jin, iban saitan manusia, karena hisiu-siu inmiagad, haamoy intiranan lalabayan sin saitan manusia iban jin, in saitan manusia iban jin yan, mangdaaki kanyo maun pa amin hinang ini pasya, hamunain hinang laungta amin sangi di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban singkatan mungkar, hinang piyag mumungkir, labi luwa na magmungkir inbaran sin tao na kahinang, bang hibalik kaniya inhinang niya, di siya tumayma. Nabita doon, hindi hakay na po san sinayat,
Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Banghadja bukun kalabiyahan sinallahu ta'ala. Banghadja bukun ulung kasi sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniyo. Iwan sinlasan niya kaniyo. Nari na sa kamuyan masutsi. Impagyanon di na kamu masutsi. Di na saan tay maun in hinang niyo yan. Banghadja in Allahu Ta'ala bukun tumayma kaniya wang kamu magbalik harap kaniya magtawbat. Yujakkin nufus min syirkiha. Amin. Tutsihon sin Allahu Ta'ala in tiap-tiap ginhawa. Misan siya nakapagsirik pa. Bang siya nagbalik pa Allahu Ta'ala na inyan tay maun pasintuhan Rabbul Alamin habang mayan tulos ikhlas in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala serta niya magada aturan sara pamiat sindaak sin Allah ta'ala pamuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin mga sila naghinang sin katan mahsiat iwan sin katan hinang sa tulaat ikalummi sin ini bigi jantung nila lapay na inudjot pamaranan nila marakatantan. Nakalamod na roonhan yung mga adat palangay. Subay siya masutsi. Inadat palangay sinmano siya. Daing haamin palangay mangi maun pa sa rayaw-rayaw palangay. Bihad to. Nainyan Allahu Ta'ala in magganta kaniya in manjari niya tay mauniban sindi. Nasarab yan. Bang tay maun sin Allahu Ta'ala, subay kita daran nagsusukur patuhan Rabbul Alamin. Kahit na, bang yan di tay maun sin Allahu Ta'ala in, tawbat sin ipon niya, na ando, isisin makahinang misan da sibi-sibi hinang, bang di tay maun sin Allahu Ta'ala, in siya, malugi na sin lugi, laung ta bal kala-kalaan da hindi hadun niya inilabi-luba na to hadlaw gana-gana. Amo yan tuin, subay na to ini pandangon marayaw, in katantan subay magad hapamiat sin Nabi Allah Ibrahim, iban sin dua anak niya, labi-luba ha ummat ini amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuad to mga katawtay manghuran, haagama Islam, in subay kita niyo magduwa-ruwa, hatungod pakaradyaan, in Allahu Ta'ala, nakakikita kato tanyo nakajajaga singkignot kahiwal na to, di iyan malawa deng hapanghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na, in Allahu Ta'ala, siya in nagbabaya, sin paghibal na to, iban sin ini pagpinda maminda sin pikilan iban akal sin kita niyong manusia. Wallahu sami'un alim. In Allahu Ta'ala makarungog, sangat makarungog, iban sangat makaingat, makahati lang unuin jimajato hinang sin ipon niya. Naamo yan mga patotelang oran haagama Islam na hati niya in kakahinang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam katantan sin hinang niya sin sunnat niya inyan katantan sunnat sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Insyaallah ta'ala haro ang waktu nasabuton na to inyad tumayta kita na kaiyan in mga kasunnat-sunnatan laung ta piajato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piatarang kato tanyo piatampal in iyan katan amura isabin piatatarang sin Nabi Allah Ibrahim iban na sin dua anak niya amoy in Nabi Raisa biban Rasul, Nabi Allah Ishaq, manghud, iban si makulang Nabi Allah Ismail
alaihi massalatu wassalam. Murah-murahan doon na hadjay ini kita niyo tumubto ba waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na kalukaganapan na to dahar waing waktu mangumbaid na ako kanyo waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.